Yo sa gen la, bienveni sou chanel Big Da Studio. Nou tout konen deja hip-hop nan peyi Etats-Unis pa mache san gang, san violans ak zam, drog, prison, etc. An pil gwo non nan hip-hop la, vin deveni lejend se apre yo te fin tire sou yo, chans pou yo pa mouye pi yo tout fe go hit nan game la. Jen ap gade nan mizik Etats-Unis, depi apre lan mot Tupac, ki an pil moun konsidere tan kou malediksyon rap la, atis pa jam sispon mouye a kos de neg ak zam. Ebyen jodi a nou pote pou 6 go artist Ameriken ki te getan tre popüler e ki ta pral deveni gros legend si gang ak zam pat tiye yo. Sou fenk dekouvri chanel la, nape fito abone e pi aktive cloche notifikasyon pou pa rate yo ken video nou yo. An ale. Nan 6e posisyon nou gen Nipsey Hussle. Nan vre non misye ki se Emya Joseph. Se yon rapper Ameriken ki fet nan vil Los Angeles nan peyi Etats-Unis. Depi nan jen aj misye li te entri nan gang Crips lan, kote li fe plizye gwo krim pou yo, epi pren prison tou. Men apre li te fin pese nan mizik, li te vle pren lot direksyon pou l kreye biznis e fe mizik selman. E se la lot mam gang lan te jalou de misye, epi yo te komanse tire de el. Ebyen yo te reisi mette la ten nan jou ki te 31 mars 2019 nan vil Los Angeles, devan magazin rad, misye te fin inogire kek jou avan. Rapper Ameriken sa a mouri al aj de 33 an. Nan 5e posisyon nou gen King Von. Nan vre non misye ki se Davonda Con Bennett, se yon rapper Ameriken ki origine vil Chicago, ki fe an pil go hit ak stil mizik ki rele drill la, epi album li te fe ki te rele Welcome to O-Block, ki te arrive nan numero 5 nan Billboard. Rapper a te toujou kon ap implike nan zak tiye moun pandan la viv e menm le li mouri non l kontini ap site nan jan de bay sa yo. Ebyen se nan novem 2020 atis la ta pral jwen lan moli apre yon alterkasyon ak yon lot group gang devan yon klub ki rele Monaco nan vil Atlanta. Nan 4e posisyon nou gen Young Dolph. Nan vre non misye ki se Adolphe Robert Jr., misye fet Chicago men li grandi Memphis kote li pese nan mizik e jere aktivite drog li, jan li di nan mizik ki rele Major, ki te fe tout moun rekonet li nan peyi ya. Rapper Ameriken gen plizye album ki fe gros hit. Young Dolph te deja vize pa de gros fiziyat nan ane ki pase yo, avan yo te reisi asasine misye nan yon magazin li abiti ale chak jou nan vil Memphis, nan jou ki te 17 novem 2021. Nan 3e posisyon nou gen Takeoff. Nan bon non misye ki se Kirsnick Caribal, se te yon rapper, yon kompozite epi mam group trap ki rele Migos lan. Takeoff te gen tan deveni yon gros rapper avan yo te tiye l pa bal. Rapper Ameriken yon mouri 1er novem 2022 padal te vin nan yon fèt aniversè pi go gangster ki gen nan vil Houston lan. Se la tonton Quavo tap jwe daza ak kek neg epi sa te mal fini zamra ale, se nan mouman sa Takeoff ta vin defan tonton epi yo tou mette la te. Artist Ameriken yon mouri a selman 28 an. You don't really live this life, no. Niggas in the hood shoot twice. Say my niggas in the hood shoot precise. Real wise, we ain't taking no advice. I realize that these hoes ain't right. Nan 2e posisyon nou gen 3XXXTentacion. Nan vre non misye ki se Jase Dwayne Ricardo, se yon jen rapper kompozite Ameriken ki yon pil moun te konen pou stil mizik tris li te kon a fe yo. Jen rapper sa te vin jwen nan moli nan yon tentative vol ki te mal fet sou autoroute nan Floride apre il tap sot nan yon garaj. Nan 1e posisyon nou gen Pop Smoke. Nan bon non misye ki se Basha Baraka Jackson, se yon rapper Ameriken ki te gen tan fe gros hit mondial ak stil mizik drill li yo, epi ak voal ki te mache ak yo. An pil gwo non nan hip-hop la te gen tan valide misye. Rapper Ameriken ta pral jwen lan moli 19 fevriye 2020 padan li te vin pran plezil nan vil Los Angeles apre li te fin fe yon live kote li tap montre la ajan ak chen lo li gen. Nan aswe vole entre nan kay kote li te yan epi tiril avan yo pran tout sal gen. Rapper Ameriken mouri a selman
I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards